راديو دنجيجن دنجي توي هاواتيا جنابدان چنا رادیو دنگی گلدن باشکو دارن هجا ایرو 13 هزیران 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 13 آمدگی ساعت 14 امنو چه نوا روز پیشکش بکن دست بکی چند سر نوچه لجول مرگی دست سرکرنا اراده گل جالیه به هزاران و تشر مذاکرن نوروز سال مجارا تجدید علی امرال جی یلماس تونش برسی لچارالیان چالاکیان لدیجی تجدید بردوام دکن کنگرا گل جشن قربانی لولاتیان پیروز کرد. برگودانی جاج چهار آلیان بس هزاران ولاتی بر بجورا مرگی ویس بهه جدوه و برکتنه یا راست امی هول دادن خو بگین جورا مرگی بری اوان نوچین دقیقه داویم دخوازن باره پاره بکن بالا فرین دولتا ترک داگرکر سینوری آمدی بومبه باران کرن ایریشو داگرکریا دولتا ترکیا داگرکریا لسر کردستانی بردوام دکن لگوری چافکانین هرمیه بریا دمک کرد بالا فرین شهر دولتا ترکا داگرکر هنک نافچین لسینور باجاروک آمدیه لپارزگاه دوه که بتوندی بمب باران کرن درباره ضرر و زیان جانی مالی ده آگاهی نهاتن به دست خستن پاریزران جبو هفدیتنا برای عبدالله جلان را ایرو جارک دن سر لیدان کرن پاریزرین برای حقوق 3 سال جبو هفدیتنا به موکیلی خواه برای جلان کو افسی هون نه مهن تو آگاهی جنای گرتن سری لسر دوزگری اکومارا بورسا مدیریت گرتیگاه امرال دان جب پاریزران سوزان آکیپا ابراهیم بیلمز امران مکچی و جنگیز زورکلی جبو هفدیتنا سری لسر دوزگری اکومارا بورسا مدیریت گرتیگاه امرال دان ده همان دمیده جبو هفدیتنا به گرتین دن الی امرال Ömer Hayri Konar Hamir Yıldırım ve İsa Aktaşi seri لسر دوزگری و مدیریتا گرتیگه هیدان لگل بریارا داوی درباره عبدالله جلان ده 8 سالین داوی ده هر یکم 13 جاران جبو 6 مهان بریارا قدخه کرنه هفدیتنه به پاریزران ره هاتی داین لالیدن گدان هجا برای عمر hayri konar کو تवी ربر عبدالله جلال امرالی تجدید کریم علی کنار سرویس به لخرپته لمالاخه هات بنچاف کرن لگورن چه داجا سانوچان امازپوتامیا ده درکتیه علی کنار ج لپرسینک ناونداوی گمشانه هاتی بنچاف کرن علی کنار برنه کودری نهات زانین رخصران حقوقی جیل دیجیتال جدید سری لبارای انقره دان کماله حقوق ناسین جبا آزادی او هده کماله حقوق ناسین همدم چه هده و حقوق جواکی بریان ها جبا امرالی سری لوزارت داده دابون جوانره تو برسو نهات بوداین لسرویکی سری لبارای انقره دان رخصران حقوقی لدیجیتال جدالی امرالی باروی خواستن کو بکبر نوا هولدانان پشتی کو دخوازنامه العدلیه انقره هات داین داخیانی هات داین هفسروکا شخا او هدا انقره چیدم کوزان آنی زمان کو او نکارن کاری خوی پاریزارتی بکن و بالک شانسر گوتنن وزیر عدالت یلماس تونجین تجدید نینه گوت وزیر گوت بکو تجدید تونه بریارین دادگریا انفاز تن پیکانین لی ابنتن بریارین دادگریا انفازینه دوی ام بیژن کو پولیتیکا تجدید یا سیاست تپیکانین اسکرنا هفدیتنا به پاریزران ره و بريار قرتنا دادگرین انفاضیه هر تم نرو شکل لگوری حقوقیه برگودانی جبر خدانا جل مرگی دروژان نهانده بردوام دکه ایروج چارالیان به هزاران ولاتی لگل نونرین خوی سیاسی و ریوبرین دوستینوان ریوبرین سیاسی سازی و رخصون و پارتیان لجل مرگینش دو و کتبون ری امیر و شاداوی لوی داره جه هوال بازد اوران بپرسن لجل مرگیه هوال بازد مرحبا شده الو مرحبا هوال بازد مرحبا دنگی متی؟ اری دنگی تا باشته وال بازد کردم که لجول مرگی رفشیه میتینگ ساعت اکدن در دور ساعت اکدن دست پید که اری کردم که
دنگی من ناچز بارم مرحبا دنگی متی اری دنگی تا باش تی هوال بازد گر دنگی متی تا کرم بکه دست بکه باش امی هودن جنوب هوال بازد تلفنا خواه بگینه دکارن تلفنا دنجیم بگرن هوالین تکنیکی بله گودار نیجا ندیجی دست سرکر شهرداری جور مرگی دنوا روجده میتینگا مزن بکتی اف میتینگ بقاسی ساعت اقدین و دست بکه جه باجارن جدا اگرسه انگل گهاشتن جول مرگی پشتیل بجارتین خواهی شهرداری جول مرگی سی هزیرانی حتی دست سرکرن هف شهرداری جدن پارتی حتی گرتن و شناوی قیوم حتی دانین بله تلفن مز بارم چاره سربو هوال بازد دنگتی آنها مرحبا دنگی مرحبا سرچه باشه گرک سپاس کم هوال بازد لجول مرگی روش چیه میتینگ ساعت اقدین دست بیده که حتی گوتون حتنا گل بردام دکه چاوه هجماره که چاوه هیه کجان در دور هنه بله وکی تزانن دسته خزیرانی دا قیوم آبیتو بون سر ایراده گل جولمرگی و شهرداری دست سر کرده بون پشتی وی بریارا حکومت آکپا مه نها به پیشنگی دم پارتی ده به پوتجه او پیکاته نوان نها سرهدانک برخوادانک امبیجن چالاکی دست پیکرنه و لگوری وی اکیجیک ایرو ساعت سیان دا دل جولمرگی قادا اوتوبری میتینگ وارل دارخستن لچر آلیم باکوری کردستان و ترکیه گل دهرک جولمرگی و دخوازه برتک خواهی دیجی قیوم نشان بده نهال جولمرگی لکولان جولمرگی امبیجن ریخستنا آواهی ریخستنا یا دم پارتی نها گل تجکریه وکیدن نقطه دپینه یا تکتنا باجار جولمرگی دا لور گل وسایتنا نها هاتنا سکناندن به اوجگدی درباس قادا متینگی ببن یعنی ام دکارن ببیجن بد تولیبون 10,000 کسان دلور متینگ اگوار لدارخستن او دین رازیبون خیال دیجی قیوم نشان بدن وجه کتا بس کر نزی باجر نزی قادا متینگی یعنی جل دروی باجر افکتنا ولاتیان و چخاصی بدومه بله سری صبح دا ولاتین کو هاتن کتن باجر هاتن اللي پشتی ساعته که پشتی ساعت ده نیوان چافن نقطه دا پینه کو گلک نیزی باجره لور هنک آستنگی جبو اتوبوسن مازن هنک آستنگی هاتن درخستن لور او مذاکره گل اوی بردوام دکن ده بهلن گلور متینگی yani nahave gave çi perskeri koyana ken am dikarin musabibe eval bazet gelo ew iro beştariya mitinga jona merge ve bişbe mitinga xwe peşandan ajine razibune luane jbili kurdan jbili parti siyasi dezgehên kurd li derve wekidin jiyendin kes heye ki hene li derê beli yani em bêjin xwe peşandan Vega ve rafşa julemege ambition yani amni karan basa xwa peşandan nuza geleki mazın bekin ve jixar roja yekemin ya qayyum ve xwa peşandan cihcele taxin julemege berdamam diken hene lip emmetinge yani tipayin ku ya vanijik mazıntır o girseytir o karabalıktır bedome dest bebeke o bedome bedavi bebe vekidin Dınava tablibunanda gelek partiyen çepkirgin Türkiye hatın jehane veki ve töp heye partiya azadiya civaki embejin partiyen sosyalista partiya sosyalista bindestan heye gelek PKK'nin tıfaka kedu azadiye de tabli mitingi bubin her vekidin Reisistan sivilci gelek Reisistan sivilci hem de Bakü'de Kürdistan'a hem de Türkiye de tabii miting yapabiliyor o her vaha her saziye ki nünerek
لسایدکی آخرت نیجی بکن. باشه. پرساداوی هوال بازد ابروجان جین لبرشارداریان برخودانجی بردام دکر لجول مرگنجی و باجارنده جی مش آزادی جی هبو جبوه لدجی دست سرکرنا شارداریه هنکی دخوازم نرخاندن آته بگرم دوان وارانده و هر وها آسنگین دولت جی لهبری وی میتینگ جی و مشیندن چه تگوتنگر رو دبک و پاش و گاباویجه و إرادة قال وقرنا يعني بيجمان برفادانا على ده وجهتي كرن حياة أصلا كهاتية اللي دفع جبو باش بقى وابتني هنا كدنجين جدا جدا بكبن يعني وك بارتي مخالفتين تركيا جيك وك أوروبا جيك وك أمريكان دبرين دنيا بلي كردستان وتركيا دفع هنا كدنجين جدا جدا بكبن كو باش بقى وابجن هل بها يعني أو مش آزادی مش دموکراسی ببوریم جبو ناراضی بودن لدیجی قیوم هات دست بیکرن و به آوایی که گله که سرکتی در باز بود لی یعنی مخابن نهار روشا باجیر روشا بیشتر باکوری کردستان جیک جبو پاش دگاو آویتنی نممکنه یعنی هنگی که تلسی هیا مخابن لی وکی من گفتن هکی در دور این دو دنگ در کبن به بلکی پاش برگاه وابیتن اکی چه ببن باشه گرک سپاس کم هوال بازد حتی ساعت بازان پشتی میتینگ دبه کوم دی سالته بگرنش با آگاهی داوی پشتی کو میتینگ رویچو نه بخاطر تا گرک سپاس باشه گرک سپاس باشه خوش برای گوتر نجات جبوفی میتینگا لجورا مرگی کو حتی کمی ساعتک مایه جرا کو دست بکه جگلک باجارین باکوری کردستانی و ترکیه ولاتی جدوه کتبون ری هجوان باجاران وکی ازمیر ادنه آمد ارزروم آگریبون استانبول دیسا انقره بو هاته گوتن جوانی تنه جوانی 20 وسایت بریکتن جبون میتینگا کو ایرو لوانی لجول مرگی پیکوره امی وی رویچونا میتینگه بشوپینن جبوه جبون چین ساعت بازا بو جوره راگی هنن لالیدن ولاتین استنگدار کو دنوبتا لبر شارداریا باتمانی ده جیدگره دسپیکه و بقاسی ده روزانه لسر ایراده گل آخوی گوت دوی گل ایراده خو تسمی داگر کران نکم د سیاسی زران اداره شارداری جل مرگی قیوم هات تاین کرن و برتکن لدیجی وی که بردام دکن لگرک باجار نوبتین لبر شارداری آنجی دو دومن چلاکل پیشیا شارداری ایله دروژا نهانده یک جولاتین لوی داره دنوبت ده حسن چلیک 27 سالی جسدی پینجی و دو آستنگ داره و بداره بنچانگان خالصر پیان دگره گوت کو آستنگی هری مزن ترسه و دوی مروف تسیم ترسه نبه گله کردستان بلند ایراده خود در کبه خودی در کبه افسر چما گفت که اخصاصی ایراده مجلسی ما دستینا اب ایراده مجلسی ما دستینا افسر چما گفت که فاشیسم اوکا یعنی ایراده مجلسی ما دستینا آقا کرمانچه ما بندستاننا حبساتنا واشترى بيجي ابقى زمتيا وسلمى كل ما جاتكي ودي حكم لا والله بيت قبول لا قال بلديا خوشي صايب شق مشبل مثلا ذات ما بي يا شغل مسجد او كاخذ دس جانا خذ دس ناد
از خوازم حواله ما دوسته ما جیرانه ما تبرم بردی اوکا خودی درکم حتی که بگم تشتکی گری چکنیش نبید یعنی مخالطه یا پاش چه اوکری ایراده خواهد کری اشکاسی جنات اصل گله ملات گله کرد من دستی آده بی ارتب سری خوراکم اشتر میجن بن چعب کرن هیا کشتن هیا چعب کرن چقدر تشوافت سری او قاسی اوکات اساس سری آبی برکت ملاته خود بیراده خود البلدیه هنرمندان جی برتک نشانی پولیتیکای قیم دهان گوتن داربه و ایپوتک کرنا وینگله دستلات دو سردمکو قیمان تاینی شرداریان دکه و جارا سسیان تاینی شرداری جوله مرگی کرم دخوازه وکرن اخوال سر شردارین دم پارتیین دنجی بدومینه دنوا جواکه ده برتکن لدیجی ویکی دو دومن سناریستو در هنری فیلمان امین آلپرج آژانس مزوپوتامیا راخوی تاین کرنا قیم وکی داربه که سیاسی پیناسه کرم گوتن حوجه امروف بری گوتنی به جهی کدن اف دربه که هرمی و سیاسیه یا هاتیه کرن و در کرنا گل جوله مرگیه و دسترات بویه که دبیجه تو قیمت رای و تنه هنرمند برنامه چینجی گوت از به هر وایل دیجیتال کرنا قیومانم و تو هلکه وی حقوقی تنه دستلات قیوم جخوار کری عادت و پولیتیکای که داگر کرنه دستلات دخوازه هند ورین کو او دکار مداخل بکه به پولیتیکای داگر کری بری و به اف تو اوای نای قبول کرن هنرمند نور سرر جانی زمان کو پولیتیکای قیومان به دستلات AKP کتنه روجاوا ترکیه گود فاشیزما دوزیرون ده جی پیکانینه که وها تونه بود دیروکا ترکیه ده پشتی گرتنا شاردار تاین کرنا قیوم تونه نور سرر دست نشان کر کو به پولیتیکای قیوم تیره وینا گلی کورتاتی خسب کرن اف هیپوتک کرنا وینا گلی کرده ولاتیان کو لوانه بشتاری کنگره مبیا دریبون دیار کرن کو چارەسەریya پرسکرێکا کورد بە ئازادکردنا ڕێبەر عەبدوڵڵاه جەڵان پێکانێ آزاد نبه سردر چینا کنگی عبدالله اوجالان آزادی و هنگی هر تشتی چه و هر تشتی دوست از وجمون خیر هاتن سرچاوا پشتنگیش بو نوی ترجیتش خواه دجمنه که بار هم تیبری لی ناکن گره که ملت ما همه جیمل بدن ملی هر جبو وی ترجیتی وشکینانده نوی ترجیتی ایکی بدواب سیاد چه نابیدن گره که چو ججم بو من نبیدن شونا ججنه همه رابن لسوقا گرتیا سروکاتی داشکینن برای خود هنده گرتین میدی اول 40 روزا مالبات نب تلفن چه مقام مالبات را خبر ندادن جبر چه بیشتر او ترجیحات سروکاتی حتی تشتای پینگا و جبو سروکاتی نه تا آویتنی امجی گل مالباتی تو خبر ندادن یعنی هک همه کس رابوان لی خواهی در کفتمانش خود در ترجیحش کینند لازم کمپانی خواهی در کتنا کمپانی اجی مازم با سروی قاسی لازم مال به مال تاق به تاق گند به گند همه باجران هم بگرن گلی خواهی به هشار بکن سروی قاسی دا همه تاو دا دست قوتا خواه هزا خواب دانه گلی خواهی و تشتر همی و حالی دا پیک بینن تجی بشکینن تجی نیش کننده جی آزادی جی ناید جی کردان را جی ناید جی گلی مرا جی ناید یعنی هم چند قاز شهرداریان جی را کن هم چند قاز اواجی هر تشتی جی قازاش بکن بلی یانست آزادی و مچه نبا تجی نیش کنندن او آزادی جی بر وجه کنه دبستوی تجیر دهانی هم شرمزاد کن هم نعالت کن اب تجیر دا تشتکی نخواشه نباشه یعنی ظلم حقارت هم مینا قبول نکن هم دمی گله من را بسر بخواه پارتی درست جیوینا کمیسیون لیکورنا مافی مروان لمجلس ترک دوام دکه وزیر عدالت یلماز تونجی بشتاری جیوینه بو پارلمانترندان پارتی نوروزوی سال پرس یلماز تونج کرگوت هنچ ماده تجدید ده اصرار دکن وزیر ترک یلماز تونج لدوساکو برس بده برسان خواست بنی قاشا برز روجوی بگهرینه
Parlamenterên Dem Partî Nevroz Uysal û Ali Bozan bi pankartên wêneyên girtiyên nexweş beşdarî civînê bûn. Nevroz Uysal piştî axaftinên Tunç û Serokê Komîsyonê Derya Yanık axivî balkişan ser têcîda li ser rêbera Po diyar kir ku 40 mehin agahî jê nayê wergirtin. Parlamentera Dem Partî bi berfirehî rewşa hîragihand û ev pirs kir têcîd heye anna. Nevroz Uysal biryara Ahîmê 18 Adara 2014 bi bir xist û got Ahîm biryarda ku cezayê giran ên girtîgehê mafê hêvî bin pê dike. Netewêniyek bûyê di îlona 2022 de derbarê İmraliyê de gotibû ev rewşek xeletiya mutlaq e. Divê demil dest bi malbat û parêzerên wî rê têkilî weredanên binêrin. Ew fermaneke û hê jî nehatiye cîbcêkirin. Nevroz Uysal di dewama axaftina xwe de raporên CPT'yê jî bi bîr xist û got ve qala CPT'yê kir ku rewşê dişopîne. Bi dehan raporên CPT'yê hene. CPT di 2019 de çû İmraliyê ziyaret û rapora xwe jî di 5 tabaxa 2022 de eşkere kir. Di raporê de tê gotin rewşa İmraliyê êdî ne tecîte ne izolasyone rewşeke inkomunikado rewşa nebûna têkiliyên mutlaq e. Tavsiye dike ku ev rewş tawilê ji holê rabe. Dibêje biryarên derbarê cezayên dîsîplînê ku rê li ber hevdîtina malbat û parêzeran digire nerastin. Ji vê pê de wê bibêje çi ka maka qanûna nuhdî li ku ye peymanê navneteweyî li ku ne. Parlamentera Dem Partî di dewama axaftina xwe de rapora derbarê Tirkiyeyê bi bîr xist û wiha dewam kir. Di raporan de hat gotin ku li İmralê îşkence û têcît heye û pêşniyar kir ku bi dawî bibe. Ez ji we dipirsim di nava awqa sal de gelo haya we ji heye çend caran malbat û parêzeran hevdîtin kiriye. Weke Wezareta Adaletê girtîgeh dibin kontrola we de ne. Hûn dibêjin parêzer cezayên dîsîplînê îtiraz nekirine. Biryar ji parêzeran re de veşartin. Me gelek caran pirsî li wir du erdhej çêbûn. Me pêvajoya tenduristiyê pirsî. Niha em li vir carekê din dipirsin. Li gel raporên saziyê navnetewî hemûyê û hukûka li Tirkiyeyê çima bi ısrar têcîd tê kirin. Pişra jî parlamenter Ali Bozan axivî û nav û nexweşiyên girtiyên nexweş yek bi yek rêz kir û rewşa wan pirsî. Piştre jî Wezîrê Adaletê Yılmaz Tunç axivî li dewsa ku bersiv bide pirsan nîqaşa birêz derxist pêş. Diyar kir ku astênkirina hevdîtinan bi biryarên dadgehê pêk hatine. Yılmaz Tunç gotina birêz Abdullah Öcalan a Nevroz Uysal bi bîr xist û got ez vê yekê hezim nakim. Li ser vê yekê Nevroz Uysal biryarên darazê bi bîr xist û nerazî bû nîşanda. Got mijar astênkirina parêzeran û malbatê ye. Hûn nikarin bi van nîqaşên ku vana bin perde dike têcîtê tune bikin. Ma ev ne têcît e. Wezîrê Adaletê yê Tirk pirsan bê bersivxweş. Li Ewropayê jî rêzê çalakiyên ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Abdullah Öcalan berdewam dikin. Rojanan li gerek de veran kurd û dosyên xwe bi çalakiyên cihê reng balê dikişînin ser rewşê. Çalakiya li Kanada li paytexta Ottawa û bajarên Toronto û Montrealê pêk hat çalageran bakişan ser pergala îşkenceyê. Gotin ev zêdeyî sê salane ji rêber Apo tu xeber nayê girtin. Ev jî guman û fikarên me yên derbarê rewş û tendurustiya rêber Apo de zêdetir dike. Êdî çalakiyên nerazîbûnê têr nakin. Divê em kevir li ser kevir nehêlin. Encaq bi vê yekê em dikarin azadiya rêberê xwe misoger bikin û divê gerên Kurdistanê êdî vê rastiyê bibînin û li gorî wê tev bigerin. Turkey out of women life freedom. Women life freedom. Hêzên gerîlan li gelek herêman li dagirkeran xistin dagirker bi karanîna çekên qedexekirî jî berdewam dikin. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG diyar kir ku yekîneyên gerîlan li gelek herêmên li dijî hêzên dewleta Tirk a dagirker çalakî pêkanîne. HPG de daxuyaniya berfrehde wiha got li herêma Avaşînê 11 Hezîranê li qadekaniya biyê bi çekên nîv otomatîk li dagirkeran hat xistin. Li herêma Geverê 6 Hezîranê li ser riya Gever û Şemzîranê 2 xefikên wênekişandinê yên dagirkeran hatin îmha kirin.
لهرما متینا 12 زیرانی لقد برخدان یاسری متینا دو کامرای موبس ین داگر کران بسوی کاسی هاتن امها کرن لهرما شهید لیلی روجاوای زاپی 11 زیرانی لقد برخدان یاگری جودی بچکن فردی درونه که داگر کران هات خستن اف چلاکی هزن یجا استاری کر دیسا 11 زیرانی لقد برخدان یاگری جودی کامرای که موبس یا داگر کران بسوی کاسی هات امها کرن همان روزه بچکن گرانجی لداگرکران هات خستن کو کت نوالو تفگری و ده انجام ده داگرکرک بریندار بو دیسا 11 زیرانی درونه که داگرکران بچکن فردی هات خستن و اف چالاکی جالی هزنی جاستاری و هات کرن روشا 12 زیرانی لقد برخدان یاگری جودی کامره که موبسه یادن داگرکران هات امها کرن همان روزه لقد برخدان یاگری آمدی بچکن گران لداگرکران هات خستن 12 زیرانی لقد برخدان یاگری آمدیه بچکن نیو اتوماتیک جیل داگر کران هات خستن و دربل چپرکی هات خستن همان روجل همان جی بچکن نیو اتوماتیک لداگر کران هات خستن و دربل چپرک دن هات خستن هپگی ریشن ارتش دولت ترکا داگر کریم بتقمنین قد خکری جیم راگهاندن لگوریوی 11 زیرانی لهرما شهید دلیل یا روجاوای زاپی تونلین لقد برخدان یاگری آمدیه جارکی بتقمنین قد خکری هاتن بوم بکرن ایریشن ارتش دولت ترک اداگر کر یندن جی وهانه روجن 11 و 12 زیرانی لهرما قندیلی قادن زرگلی گری 23 هفجاران لهرما خاکورکی قادا سنین جارکی هرما زاپی قادا برخدان یا شهید ابراهیم جارکی هرما گاری قادا دشتا کافیا دو جاران هرما هفتنینی قادا کانیبیه دو جاران هرما متینا قادم برخدان ین شلازی سری متینا و بشیلی 6 جاران بگشتی 19 جاران به بالا فرنشر هاتن بوم بکرن 12 زیرانی جی دی سال هرما متینا قادا برخدان یا سری متینا به هلیکوپترین ایریشی هاته بوم بکرن نوانده راگهاندون شاپمنی هپگی هر وها بداخویانه که دن گریلای یجاستاری آرین ایریش ببیرانی HPG را گهاند که هوریه وان 13 حزیران 2019 لهرمن پاراسنه ین مدیای دیرشا دجمن دشید بویه و گود اوزاروکا هیجا یا خلک آمده میلیتانا اگید آپیکه که و پاشکه و شروانا ویرک آیجا ستاره بو امد سالویگر شهادت آویده هوریه خو آرین آب زیلانی تی کوشیا به حرمت ببیرتینه جمالبات ویا ولاد پاریز و توای ولاد پاریز کردستان ره سرساقی دخوازن ناسنامه شهید وهایه نیجبیر بودا بناس ناو آرین ایریش ناو دایک امینه ناو با حسین لامده جدایک بویه 13 حزیران 2019 لهرمن پاراستان مدیای شهید بو هپگی دا خویانی ده درباره تکوشنا شهید آرین ایریش ده و نرخاندنه کرد جنال هنگ آرین لامده دناو مالباته که دلسوز آولاد پاریز دمزن بو دمازارو بو مالباتا و جبرزل ما دولتاتر کوچی متروپولین ترکیه کرد هر کو مزن بو راستیا دجمن قرکر باشتر ناس کرد پیشی دناوا خباتین جوانان ده جهدیگره راستیا پکک و ریبر اپو هین باشتر ناستیکه پاشه شاهدی جبشتاریا خال و گل خزم خویا ناوا تکوشینا آزادی ردیکه اف جی بوی که و باندورد به سال 2013 آمده لدرا لیج دایک بویی و دیگره او بر خود ده چاین آزاد پشتی پراتیکا خویا آمده در باس هرم پاراساین مدیای ده به پرورده و ورگیر دل متینا دبه گرلای که ارکدار لالیه کی شرد که لالیه کی جیب فلسفه ریبرا پو هورو کور دادی که و دگیرلاتی خود روح و سکنا فدای یا زیلان و بریتانان اساس دیگره بشتاری هزین تیبت به تمی دخوازه لدیجی دولتا ترک آداگر کر و قرکر شربه که وی جاری بر خود ده خاکور که او پیشنگی جگلک چالاکین سرکفتی رده که لهر قاده دبه میلیتانه که میناک آیجا استاره 13 حزیران 2019 باوایی که فدایی بسر دجمنده چو در پلیدانا دجمنده رولک سریکه لیست حتی تبی هناسه خواه داوی شهر گر او شهید بو بساده بون درستی و دلپاکی خواه باندورک لسر هفری خواه همویان دکر ام سوزدن که آلا تکوشینا یا هفری خواه هیجا هر بلند بکن و سرکفتینه به دست بخن جه کو از بچیم جیم هرتم دست که aslında parasına jene serokati parasına nırxı serokati mecbumen hertim peş tabe ama hinze de tir parasına xata serokati diye xateda meşandın
ام بيجي مثلا بيواجوج ما تشد خوازه يعني ام از بكاربم في او بخوينم يعني بكاربم اف رح جمعت شد خوازه مثلا اف دم كيجان رح يجمع خوازه از هرتم هو بدم في راح يده جيان بكم انا اف جبو من ارمانجا دسبيكيه جبو حواله في درجه مزنن پر هوا جي في دره وسا دل وا جبو ملي بدن وجبو پر حواله جوي لي بدن ام بكاربم geçtim bu her havaله ki لدجمن بدن ام darbe ki darbe خرج الوا بدن انا ميوانا وسب çalaki خوج نشان بدن و طرز جينا خوجي عندنا حاول بدن دنا نشان بدن Operasyona qirkirina siyasi berdewam dikin li 16 bajaran herîkêm 58 kes hatin binçavkirin îro dîsa li seranserî Bakurê Kurdistanê Tirkiye girtin û binçavkirin hebûn. Polîsên dewleta Tirk li navçeya wan Artemetê li taxa Firatê avêt ser gelek malan û zarokek jî di nav de 7 kes girtin û birin Müdüriyeta Polîsan. Wezîrkarî Hundiralî Yerlîkaya li ser hesabê xwe yê medya dijîtal ragihand ku Stenbolê jî di nav de li 16 bajaran bi ser malan de hatiye girtin û 58 kes hatine binçavkirin. Di daxuyaniya Yerlîkaya de kesên hatine binçavkirin bi îdiaya propagandaya rêxistinê muxalefeta li dijî qanûnê û finansoriya rêxistinê hatin tawanbarkirin. Derhêner Bahare Lellehî di girtîgehê de hate şehîdkirin. Derhênera sînemayê Bahare Lellehî di ser hildanên jinjiyan azadî de hate bigirtin li girtîgehê hate şehîdkirin. Bê ku heye malbata wê hebe cenazeyê Lellehî li goristana Beheş sakîne ya li Qerecê hat veşartin. Derhêner Bahare di sala 2022 de bi hinceta serhildanên jinjiyan azadî de cih girtiye hate bigirtin û piştî deh rojan hate bû berdan li hêzên çekdarên Îranê Bahare di 2023 de carek din girtin û bi heman û bi mehan tu agahî jê nehat wergirtin. Hemû serlêdanên malbatê û saziyên mafê mirovan bê encamman piştî nûçeyên derbarê kuştina Bahare Lellehî ya li girtîgehê de di medya de cih girtin Enstitûya Kurd a Fîlman daxuyên yekda. Enstitûya Kurd a Fîlmên Îranê ya girêdayî mala sînemaya Îranê di malpera xwe ya fermî de got em sersaxiyê ji endamên mala sînemaya Îranê û civata Kurd a Fîlman ya Îranê re dixwazin em dixwazin lêkolînek zelal li ser bûyera bi êş re were kirin. Piştî meşawan hate birîn dest bi provokatoriyê kirin. Piştî ku meaşê wan ji aliyê şerdariyê ve hate birîn êdî dest bi êrişên provokatîv kirin. Komek provokator ku di dema qeyûman de meaş ji şaredariyan digirtin û du roj berê bi bahaneya ji kar hatine derxistin li ber şaredariya Amedê hewdan êrişî şaredariyê bikin. Koma provokatora medya alîgirê destiradariyê jî bixware ber şaredariyê û işaretên MHP yên nijadperestiyê nîşandan û heqaret li hev şaredaran kirin. Polîsan jî müdaxeleyê koma provokator nekirin. Kesa ku serkêşiya koma provokator dikir namzeda parlamenteriya AKP ya Amedê Ayşegül Biçer bû. Ayşegül Biçer bi fermana Müdüriyeta Polîsan tevlî malbatên li ber avahiya HDP Amedê nobetê digirtin jî bû. Piştî ku qeyyûm tayinî şaredarîya Amedê hat kirin kurê Ayşegül Mustafa Biçer di şaredariyê de dest bi kar kiribû. Ayşegül Biçer jî demek dirê ji şaredariya Rezanê meaş digirt. Hevjînê Ayşegül Rauf Biçer jî pere ji şaredariyê girtine. Biçer di hilbijartina giştiya çardeyê gulana 2023 de ji aliyê AKP ve li Amedê weke namzeta Reza Çeremîn hatibû nîşandan. Kesekî din ê provokator ku di nava komede cih girtiye jî Mustafa Piyale ye. Mustafa Piyale cîgirî serokê baskên ciwanan ê AKP Amedê ye. Her cara ku Süleyman Soylu dihate Amedê di kêreka wî de cê xwe digirt. Kesek din ku di nava koma provokator de cih girtiye jî Gulbahar Aşirî ye. Gulbahar Aşirî di heyema qeyyûm de li şaredariyê digirin kar û bî karekî bike hermeh li ser bankamatîkê meaş digirt. Gulbahar Aşirî yek ji kesên ku li ber avahiya HDP Amedê roniştîne. Yek ji wan kesên provokatorî dikir jî Meliha Zengîn e. Meliha Zengîn berê di navxebata baskên jirên AKP de cih girtiye. Piştî qeyyûm hatiye tayin kirin wê jî ji şaredariyê meaş digirt. Milisên adaleta karkeran ya HBDAŞ li du bajaran çalakî kirin di daxuyaniya milîsan de li ser çalakiyên ku li Kocaeli û Antalyayê hatin kirin ev agahî hatin dayîn.
11 هزرانی لنافچه کومرجه انتالیا لتاخا یازره کو تاخک توریستیک خانیه ج تختان بونگالو یکسی بناوی قادر خیا هات شوتاندن 21 گورانی لهرمک بجاهی یا لگبزه جمعه köy فابریکه که کاغذان یا شرداری هات شوتاندن خسارک مزن هات داین 27 گورانی لکوجا الی کورفزی کارگه که کسی که فاشیست هات شوتاندن تبی اوفیسی دپویاج فروتنی ره آماده بوجی خسارک مزن دید داخویانی ده هات را گاندن کو که نفرین شورشای بوی او هزا خوش برخدانا دیروکا خود وردگرن حساب ج فاشیزم د پرسن هات گوتن ام وی چلاکی خو دیاری کوچبری سوریایی کارکری زاروک احمد دکن کول ادنی د 12 سالی خود ده هات خبتاندن او هات کشتن ج کنگراگل پیما جشن قربانی ام جشنی به برخدان پیروز دکن دیوان افسروکاتی کنگراگل به بنیاد جشن قربانی داخویانی و شاد جشن لربراپو گلی کردستانی و عالم اسلامی پیروز کرد. گفت ام هیوی دکن کو جشن جبو گلی ما به وسیله پشتوانی جواکی. گلی ما لهر قاده لدجی قیوم حرام جشن به تکوشینه پیشوازی دکه ام برخدانا برومت یا گلی خویی کو خودی اراده خود درد که و برزداری سلاف دکن. کنگراگل گفت فاشیزم AKP MHP بریا جشن لهر قاده ایش اراده هل بجارتنه یا گلی ما هزین دموکراسی و گری که تجدید مترخی على سر براپوف 39 مهند دومه پولیتیکای قیوم حرام کل پیشبری برخدان خلق وانی نچار ما پاش فگاو با وجد شخص جل مرگده نهال سر به دهان شارداریان تفرس کرن به برینا جزای گران اند دوزا کوبانی دجی دخوازم پیشنگین سیاست مخالف بتپسینن لبری اف پولیتیکاین شرطوپی کنی حکومت AKP MHP فاشیست لهمبری تگوشینا ربراپو گریلا و گلیمه به انجامانه و هر دوچه هین بهتر تنگاف دبن و توتش نکار به فاشیزم AKP MHP جهل و شینی رزگار بکن. کنگره گل کمپانی گلوبال یا جبو آزادی ربراپو چارەسەریya پرسکرێکا کورجی ببیر خست دست نشان کرد کو فاشیزم AKP MHP دخوازه به قیومان روژه و کمپانی آزادی بگهرینه لبلی برواج ویگی هرسا مزنیا گلیمه و پولیتیکای قیوم حرام و به صدام کو فاشیزم هین زودتر هلوشه نوچه دایو گدان هجا شمین روژین ما موزیکی لآمده به کنسر که بدایی بون کنسر ناونده چاندو کنگره یا شرداری باجار مزنی آمده پیکاد روژا فینال ده کما ما لسرده بو اف کنسر رنگین دیاری برخوادانا لجور مرگی هات کرن داویا شویده ما موزیکی پلاکه ده هف شردارا مردین دبریم دمیر مالباتا رنجبر عزیز sanatçı organizasyon navenda çanda Mezopotamya u xabatkari xwe adar bozaner em bi vê nûçeyê xatirê xwe ji we dixwazim bimîn xweşê de Ma müzik birastî jî nîşaneya encama berxwedaniyê berxwederiyê ye. Demê de tovê ma müzîkê hat veşandin û di pêvajoya 8 salan de jî li gel hemû qedexe, hemû astengî û hemû bêhtengiya roj bi roj mezin bû.